Valjda je originalen, stari, le. Sean Connery ga je imel 64 letov v Goldfingeru, le, če vam sliko sem dobil zraven, to ne pomeni, da je originalen. Teleport transmitter, piše tule gor, se ne vem pa kak dela. Kje si ga pa dobil? Ok, na eBayu, od enega Kitajca $12, stari. In to misliš, da je original? Prosim te. Če imam sliko, Jaz sem dobil od Bondovega dekleta Grace Jones original hlačke z originalnim vonjem. Ne, seri. Dej, imaš tu, kje imaš? Na sebi. Evo ti. Res diši. Ja. Koliko pa to misliš, da ohranijo ta von? Ne vem, po moje vakuum. Tako kot hrenovke, veš. Pa dobro, jaz sem tole moram zalaufat, no. Če ne dela, no. Teleport transmitter. Če ne dela, v čem ti... A lahko prosim, no, če morajo delati, no. Vidva sta voditelja? Ja, valjda. Najboljša. In kje imata oddajo? Na TV-ju. Bob TV. Kdaj pa na sporedu? Kar. Glih kar. In kako vidva mislite prijeti tako hitro do tja? Ja, kako odejno. Jaz sem Valič, Vid Valič. Jaz sem pa Poles, Peter Poles. Jaz sem pa na otokih, na Karibskih otokih. Čakaj, nismo v Umagu. Jaz sem mislil, da so v Izoli, stari. Tako nama nikamor prišla. Kaj ne, dej! Ne bova nikamor prišla, lahko greva, prosim. Ja, peva, no.